Hello guys, Namaste, Namaskar, Kardom, and welcome back to my channel Semi Closer. Pinina ito ang Scramble Egg pupusom sikitun man hanggang pan paklang ponji kinang jia son laki. Jang tu harsun hanso harsun ki air lapen bok bok chili flake lapen ke wuti. Laprang si jang tu paso nang po jang tu paso dadlo plotang te itum harsun ki air pinang po harsun ki air pi dadlo plotang te itum tharmit lapen ingti stame pinang po ingti bangge itum dok chita parman si itum chokpo nang chok dadlo plotang te ingwi pameka nang po lapen kinitum bok bok lapen ke birik stame nitum po nang po birik bang kining hang nang itum jong si jun e plotang te jok jidat stame chok lapen alam so phan pamen nang po lapen alam so phi puthot ingwi pon tu nang po lapen ki harsun pen hansu ki koitang sa tami asap so piponang po. Remember, asap so ki ong ogali, asap so ang limapan. Lapen kinon men hoy hoy lo, lapen asap so nili harlunglong ulay pon dechi. Lagi ko pia pan map lo tang te nang nito alam so pinal tum chini pon po. Lapen kinon bok sa may mentang lo, lapen kinon nilibuti jokpon po, lapen ki ingwi pameka po. Lapen ingwi pameka pen alam so apan lapu bikok nang po. Ami sidame pabihek nang ji lotang te sek hak ji ingwi pameka lo lapen alam so phan la pobikok po lapen ke neli dip lu po dip et lo non nolom so pinili puthot lang thulo la ke uti ke men po dok dok lo la sa sap so jam sin na son dolang la so pot se alam so akko bitu po puthot alam so pinili scramble egg bang che pon thulo lapen scramble egg ke it's already done la sinon ke gas flame bang off pon po lapen isi plate long neli pa joy pon la po tado ka ven non puthot pa joy lap lo nalitum lang pon ikta wow it's amazing chume pik po lakinili one of my favorite ahan lo lapen ke non nili bok nili non semar pon po amo ka pamenta nga bok asap sa chubi chomdo so bok bang nili non men tu chutney semar pon po la sinon bok bang ke bentang lo pot silang bang asap so pinang po lapen ki man tu bang jok nang po nili men tu ken pon johnny la sa men tu lag silong men tu tumtap la si dak sarap so jang tu dolang po sinili non mix to that po lapen kila so lang arklok ba mo hud nili orek joka su chowai dam po lapen so orek joka su champa me pen rot pa me pen puthot nili jok pon po lapen kila an met lo la so han ke kado kawi sa mi ki pitang lo so lang pa kreng hakan po it's done la so recipe nang nito basta may dun pon i-bake ha la so recipe ki kitun joy ki padus ta met hek la pen nang ito video sa may kichut anang kilang dun pot sa may churo perfect lo. Thank you so much for watching. See you in my next video.